icyo kubanza ecya kabiri results zizire abana batine basire bubakire bata abana abatine basire bari mnonga umwana otine muzire nayi ne guardian nangwa notine guardian nayi no wamukwasireho akamwereka ngo ishomero ndiriya abo kuba tukujya ngo no yimukaho ryo mwana orgo munda yanyoko katugire ngo utariho orebe n'ishomero hone no wamwebembize akamwereka teri n'ishomero nugwe niwe ndukugambira koro otari muzire oyo no wakwebembire koro atine wakwebembire oyo no munyabuzari hono wakwerekere ngwere n'ishomero nyoni ngira ngo itwe abino obuvunanizibwa nk'abazire tusheme kufa abana bitu results ze cyamushanjuze zire abana babojo ntureba nangwa kandi hato bakoraje kukira ababishiki konke kitirongera sting no mabiki ranga izire yatugere mbabazo mu butwaro bwa president kandi president Museveni yatuhayo twena tushome tindi kugira ngo ito nto tuguma tusinga twenga konka kori kuza kureba nyogwe nindeba ngo ece kintu kibonire omwami mujurizi abojo kukora je kusinga wabici nore kibe cyabishi abo kuba twaturiyo muri gender balance ntubantu tugira ngo buri muntu wena so long as oyino wakwataho nanga washoma oshemeye kurugayo konka kori kuza kureba wanoreba nko kubigenzere mbagira ngo abana mwenda abo kuba bakozere first grade no shanga bishiki ari yomwe then munana bari yaboje compared kurigira okumax student zireba reba nyowe ningira ngwa naneki ekitwakubasa kwegamu no kugira ngo obwire bwinja bikitwine bizibu bingi tindagira ngo no go mwaka gonga twine bizibu bingi mbwe nimpa abaziri mureke twongera amani na mnonga abana bashiki tubere cyo muhanda ogubonire ninyenda kusima ni shokusima kuroho na mnonga senior women na senior teachers na mnonga ababakazi abo kubana bareberera abishiki mu primary schools obure bwinji na mnonga bazire bireho vunanizibwa ntuberekera ba metro ni ba senior women nabandi konka ko rukuza kureba wacu minterizaje wanywana ba metro hariho nabwo batakore kiceme gukora nk'abazire mwa mujurizi kintu cyo muzire no mwana nyoni nyonga ncongerera naho ningira ngo itwo buvunanizo bwo bwitu nk'abazire na mnonga abakazi mureke tufa abana bitu babishiki nabojo tugumize mutu bafeho abo kuba tugizero muranga arabona benyine bright tukugira ngo abo abishiki tubazira hamana mnonga abojo twashanka babanegerekiti that has been kitwireho nangwa cyahera rikiriza abo kandi twebuza babishiki bo in future bo how safe are they konka obwiro bwingi noro mwojo we yagira ngo yakira ntakira kandi umuki yaje cyamuharaho nagendera cyo afera kimwe byona bisiskara mbone cyo kurebera obwiro bwingi ntfabishiki kugira ngo mwojo we no bwakugira hagire cyamuteraho nayijagarka bo musigazi agarka garama orebe ibondorere hari konko muki yagire cyamusharukaho ncumusharukaho cyumwafecting na future yona kigishisha baba kutwekere nango no bwo kugirota no watware ndakiraho yarebekire watwekere kandi bakureba ngo watweka mabo kwato kukorera cyo cyatwara iwe hino ko gumucerekere so nyenda kusima ba senior women na naba metron amana kumutire umukurebera abana bitu nangwa nabaziri ababakazi amana gumutire na nimwe batatire homani mbashaba nguruhanga bagirire mbabazi muteke hamani nyenda gamba amashomero na mnonga gatari getawuni mujuri ko kuza kureba amashomero gatari getawuni amingi ba abana bagwire kandi bagwa munonga kandi cyarebeka ngo bagwa abo kubahinaho beno shanga ishomero twini ishomero ryitu nkamuri kagadi rya nanka ha boda rya ahamizi noza moronda grade yo kubanze bura uronde ya kabire bura uronde ya kashate bura uronde ya kana shanga harimo omwe abandi batashyikira ekiri kuretecho neki nabe ningamba kushanga ngo abashomesa ahamizi no shanga ho mushomesa somwe wa government abandi bari aba private hata kijakomanga kugira ngo hatashashura neze byo kuri na no wa private argahagira hata agenda hati rusho shanga bari abana rukaga aha mushomesa omwe hati RDC rutera unchi mukana agenta abantu muheze byo kurya zaziri ebicori bana baha katugire ngo kilograms 8 z'ebicori bateka hwishatu ibiri shashura ki ababa shomesa ba private ngo mukazi ngo yahakanisa police which is very bad abari kutureba nimwe ba police makers nanye mbini mureke tugume tugamba amazima edi no kutina rahanga amazima no kucwe manje zoburi hati katugire ngo abanda bana aba ratio ya 1 never 1 to 100
1 to 100 egera bireho kibanchi manyisangu abana umwana nomwe umushomesa nomwe abanigana umushomesa umwe abanigana nonda kugira ngo hine cyo kuba washomesa cyuru nangwa nuko kuba no shomesa ota tukabasa kushomesa umushomesa omwe abanigana ngo bagiye kibiyaho haho nho kugarikira aha muzire umuzire ko radio tubakareta bona bashome wano manyangu harumu abana rukaga umushomesa wa government nomwe tarho byo kurya nangwa kiritano zebicoro ngwibiri zergeho zere abashomesa batari ba government ruyare hine kitkuba twakora nintero muranga abazire bagenzi banje yes nabeshengereza abana bakatwereza ngo bashomere busha government neye bari tweberere mutweteremo gurro mwana uniform umwana barire mwaba mwineho nabashomesa ayiweje tarukika nabyo ngo mu district ya Kagadi tuine weji erukubasa ate shaheji abashomesa baza kuba atpa nanga kukika abana rusho kubayo 1 to 50 ntibanche manyisa mutube tu recruit ngira abashomesa rukaga kandi wegite kwikiriza ngo recruiting abashomesa rukaga mwe nabwe ntutakwereze byo kurya at least cyatiriye kitoke ecwe kace kitoke umushomesa wa private akatwara ecwe ko ndije akarya rero tukabona ubusingi abazire twatatire mu mani nito turahendere tugizire bizubu okushoma kw'abana bitu no kubaho kw'abana bitu hazanye ncyakare twefuza kandi twakubenta tukore ikintu kirimo amagezi. Yes, nibamwita Lilian Ruteraho RDC awakagari agira ngo edi no kugira ki edi no kutina rahanga kandi amazima no kucwe manje zo buryo ninjano obane fumu obaniki konka ekiyagamba noreba nagira ngo buriyoma akora umwuga gwe buriyoma akora umwuga gwe omuzira akora umwuga gwe abako kubagambe cyo muzire akora umwuga gwe mwene shuti cyo kishemeye kubashira cyo hato yishanga ari umwana agataho nashanga atine kwara areberwe kandi umuzira roho umuzena naenda kweshere ko mwambure cyangwa tushemeye kuje kitwakora so kiriyaho nacyo cyo Bright muhumuzari yaha for the first time I think Bright has paid attention njaro ujyango muzindaho n'inyengo menagwe Bright has paid attention agumira hurikize Bright orebe byezo kubushohwire and hariho nabya kubenda bukorwe bitakatebekine kwenda kutebekanisa ibyenshoma wabara munonga washitini mujurizi nyo RDC ninkusima abakwa kunkusima ubundi tukagira politics simbi abakuba ushongo wa nupu yasima RDC habwa politics simbi sombwene nyowe ninkusima abwishonga ibiri ba RDC bingi no muri nkori twinimba RDC bingi nangwa n'aba deputy tubinemo nangwa n'aba assistant tubinemo konke ukuruga Kagadi ukaguma noja kushobora position ya government yoni kusima bokuba no responsibility yitu nkito abakomoshoro ngutukiza mu government ebimutwinire kan ntegatera mwana uhereza ubuhereza tubukumanye kigombe cyo butegeke obutu bentu gamba ruguto rwakatete artindo abakora bahoti banubu bonka tiba inarem bonka therefore nekintu kikuru abantu ba inarem n'abantu ba government okwa imuri mugume mu ja TV mushobore ebi government iri kubarinda kutukora uteza prama kutureba nyo ndiyo muziri kandi ndice ya person wa management umuri kimbe primary school umuri rukunjiri kananye ndiyo rugero coordinator manya nana cha RDC umurwanga iyo bwebeze hatokanya ngo RDC ngo ryomwe bebeze kujya hoti ndi bebeze nyondo rugero coordinator w'ikibira cy'abandi kizikeje so na nyumwe bebeze so ati abakutureba akara numa stage turantfana government age no butafa habintu bukuru ebituru kuteka ngo niryo kusasa abanya Uganda harimo ibintu ebi government eri kutahamana mingi konka ndi kubasha kubyebasiza nkanye habo kuba nyobone je shaheji ekindi cyane kimugamba ngo ni parish development model kwata miliyoni ukajya umuntu ni teka ngo miliyoni ejo umuntu nabasa kujepangira nabasa kuzo musaka giyemu nabasa kuzo mbanga giyemu nabasa gukora agikore akore kongo umuntu waburizo hine byari kwetaga nturanimbiga ngo ne bintu ngabena kongo muri ebyo bikuru ecyatureta erizoba kirimu eco bwegese no kurabira umukwega umukushoma kugira ngo umwana wawe nabasa kurija stamina n'abantu bakuru n'abana babagiga n'abana babahure n'abana baba bishop
n'abana baba minister kikurabira mu kushoma konka nigo muringo gumwe ubwo mwana wawe ari kujya kusitama n'abantu bakuru abana no mangu torika konka mu kushoma n'ikibasika. So government iri kufa abantu bayishimiye kuba ne reba ecyo kushoma nk'ikintu kikuru munonga ejo kubanza turantugira ngo abahanga gandi kebe Rwanda kebe Kenya kebe Namibia kebe Ethiopia kebe nkahe kebe Ghana kanibariza abana ba primary government kanehinguze sento mu budget zo kuri abana ba primary ijo mpurire UPDF ekiro parliament yashaba 177 billion ngubara nzokuberera karu kashi imwe akaruru kakaba gargakene polling nibabeta muri polling constable kanum polisi hatu UPDF yo ezese nezaki kandi ezo nisekurabo konka twashe bese nzo kuri sabana bitemere zo therefore tawo excuse yona e government shime kwaneha obutalisa chamushana abanango chamushana yonka lunch onure abana bitu. Number 2 tuturantu jangu abana bitu babishobota koraje niba makoraje habwa abubuhangwa bwabo umukina isobwire azo mukwezi azo micho mwenu padi yenkumi ibiri naje basa umuntu wale mwikita umuntu tine sabuni naba padi yenkumi ibiri. The answer is no. Mwekora batari kubasa padi yenkumi ibiri hatu no baso takugira ngogo mwana naza kubasa school fees establishment ninga background ya UPE nukugira ngugo muzire orukeruka yonaku otari kwibasa nakache umwana wona wazashoma mwene konka ndaje okushoma no kwabusha oyikaye ishomero kushabe sente oza kubura urani bagira mu sente ezo nizacyamushana ngo sente ezo nizokushashura bashomesa government tine kapasi yo kutabashomesa mu ishomero ishomero nibaza kuba ritari government iritine bashomesa kandi ya private gine bashomesa how nisho tujya hari wiki ekirugira muramwa hari ukuturugira muramwa nkabanya Uganda tukuba kugira ishomero rya government iritine bashomesa ukumaro giederera government how tikubasa ukagira ishomero abana bakabura pads konka kondomu noga bazabusha tahari wayinkuza taba kuchakora research muntu nabaza kumbuza ngangire kuronda iki ndotwakora za research ito taho bare yo kuzamu ngutwashanga mukondo muzabusha nkaza na parliament aho ubona begese imbere nkaza yo kurambura nareba entebe indi banistama mbundi kwete kenisi nashanga aho naka ari box pango iri muzakondo niyebuza ka parliament kondo buzi bezigeze kota kujya n'umukazi wawe konka zero za free. So that money is to take on budget. Zokura condoms. Why don't we buy pads for our girl children? So nyowe inteka ntarebe bintu bikora tushome kwa ntamani mingi ebitagatiyeho habwo rero wanje utumwana rw'imushomora bwa padi yonka kandi waza kureba imwagamba abahereze harimo abatajerize hati turuntu kongwa cyetinga abazire abashoreze ku rufizi abazire abatura abana bahishomero abazire abana abahikire harimo umwana wabenda kushoma tiyabasa kushoma habwishongeze akugambara akaza kuzagurashanga tine bazire nabishento nabanyinento bone ni gogo nabana babo bari mu kushoma kandi anda kushoma zo wa mukuru we owe yamuremire. So nicho government nicho kabene isha kugira ngo yambe bari yabana abatine support inguba zo mushobora rya government bashome n'ibitabo bikabe byabusha kirabire mu Uganda ukabona ko mushobora bakwa kitabo cyandikiraho government property not for sale bakaba ku uniform ya free iba kweta jinja nyogani manyangu n'umwende ko kuzwara ishomero hati kunkuze bw'Manyangu district. Why? Because the factory was in Jinja. Bakana bajango myenda ya Jinja mwene ya free. Government was giving us free clothes at school, uniforms. It is happening in other countries, but kokireba kakita kubo.
now iwo muziro ine makasente kawe government kutahenterekana saba kugira ngo iwo utwara umwana wo mujumari yo kubasa that is okay tino kuzibira rwanda kushashora za miliyoni za 3 zikushajize igihe n'ushomese umushomero umwana wo mushomero yo kubasa ko nkanyo ni nyemerative aha ni ingwane wo muziro rukubi otarukwebasa ogugo tine murumo ogwo mwana uba kweta street kid tine sheta ino kuruga iwo tarishomaho government tebekanisa yayo isho beninga mnimbuza minister Barambara nambuza minister Baragahara aho jirire plan yawe ya street kids ne katwina bana hangudo kanaboka bazigwe amateka nibagira ngo abana bona bino bugabe iwe plan yo kugira ngo abana abo barugangudo bashoma waba rehabilitating titwine any rehabilitation center in the whole of Western Uganda yo kuyamba abana abarukubi twina bakazi abebizibu nazara umwana munaga hagenda mura takumanya nyina takumanyishe amunaga habura hatejo gabe guryo mu rwa ministry ya Barambara Gahara okurebera abana nkaba byanyira banaga okugira ngo nabo barugema abantu bo mugasho on future so ekinda kureba so muteza pogura ngenda ku hendera ninjira nti abazira bashashire school fees mwebari kunga research hinkoze tero kugira ngo school fees nyingi niko kuhika ko mwana hari amashomero muri Mbarara hari amashomero muri Kampala hari amashomero kabare gatira hasi gaturebise umuntu na resource school fees arara kera shazinga abana kandi abana no baba barakumuruka ngo ni kuzo mu swimming pool batagamazire ne sade mbanya ngo jole betwari ku mbamara mwaje shurayo abana ngo bazo mu trip umwana banasare ngo nazo mu trip pitu ngo nazo mu trip mitwari 15 uzashura school fees uniform ngo nero kanka za Kenya ninga kapata kati ko uniform ko sabiti kabiri netano school fees mu million na orango omu P7 tibine muno wina tibine muno bitano tibine muno wa mukaga karo shuma za mataza be mitwaro 15 10 zinga orango abana babimaraho okiza muri so nabwo school fees mpango ayindi kwikizana na RDC na haru kugira ngo omuzire ninga guardian oyine responsibility your responsibility tingu kiteko mukushashura sente responsibility na inspection kutambura mpora ukaika ishomero umwana wawe ukawamusindiga ishomero namazima naza ishomero ningo mwana gakwika ubuna zo mukuzana na mukuza kushoma kandi uyakwa abagum boarding no baza kusindika umwana hikayo arugiyo umwana rware urimo kutimanya so nabwo ejo ni cyagira ngo muziri ushimire kutambura mpora ukayisobwira ukaika ishomero mukakikira ishomero ryanyu nangwa nagamashomero ga private gagizira mani mingi kuchiraga government habwo kuba government harimo private harimo inspection nyingi aba government majyangu n'ijya government na president Museveni ayemerera TV atukushoma no kwabusha kana atanya ngutaro kushoma kwabusha he knows it ngutaro kushoma kwabusha so nyori ntekateka mu government ogambira abanya Uganda ngutoro kubaza kushomesa abana bayo capacity tujine kwa utakubaza kubashomesa otugambire aho kubaza kushomesa abana bamushomese otari kubaza kirugeho baze kuri mirimo ndije baze koze mutuka kawungana bw'amanyana buto tugamba kushoma na washoma kwa hati abantu abashomerera imwe mubire cyo kurebera ho kibi nushoma no shota kuzo mukarango bandishara okay bright mumuzakiriye na attention nzaguma to interacting atyo ririya njya wahurira of course ryo tuzakuzo mukahumuro aha shayitano ntizagumizamo konka ngo kubrati yanagamba ikintu cya center regulation atwagambire iwano gambiro mu biti bishatu wano gamba nko muzire nko mujwekerwa wa government aha kandi nko mushomesa ikintu cya fees obutaringanira rero kashanga ishomero ndibasa kushasha miliyoni 3 the same primary school ryaha ishashure miliyoni endije shashure mitwari 10 abantu bano mitwari 3 they do similar exams I mean nacho hine nko kucyabateganise I think when it comes to government mukabe mwa regulating fees gira kuwagamba turuzo mukaho fees ahabwenchi etari kubasa kugira ikishani kwenda kushana
people do similar exams, but you cannot believe no shota hamwe ni university. Yabare mnonga mbone kintu cha fees ninza kukirenga nkoko kureba police bond ne yapsha ninye ndio ningamba bright police bond strictly ne yapsha hati vihonga konka itwe abantu ito twagihira kuba yapsha no muntu wawe no bamukoma bamutomuchome oshanga taka mazire na dakika tuba na file teka kozirwe na statement teka kozirwe umuntu hariya naringuriza afande nahe mutware yanje 50 umuntu wanje munde kurre kanti teke ahakibuze cy'uwambuze cya school fees hati fees yo kureba government nka government twazo mu primary ntumanyangu okushashura tukushemeye kuba kuzire kuta kuro kandi nawaza kureba no mu boarding itwa mu USE na UPE tukubara boarding tukujibara ndubantubara umwana kurgomuka akaza yishomero akashoma akarga yishomero akagarukomuka ojo niyo government yatirewe mbwenu kwa kwikari yecho ohuro muzire nayongeramo ninyendo mwana wanje anywa amato mukasheshe ninyendo mwana wanje ariyo mugati umugato gwo gushemeye kuba guriho blue band umwana wanje ninyenda koreje hati byono kibigita bashitama bagira ngo itone tuendo mwana witu abe nanywa chai abe narye mugate abe narye shumbusa hatuma batire ho school fees kandi school fees esegumeye kubetaro babura kujeta school fees bajeteze byo kuri hato shanga abwo butashana bw'abantu Bright ntuzagaruka after the break. RDC kachi RDC RDC aho nundi kugira ngo ishomere ko rya government kandi mugira ngo muzire oyine sente no tine sente ashomeseze umwana we hati mware kabine sente bakashara mu school fees ni kibaje manasa ngo mwa omuzire wo munakuwe yagenda ishomere yareka kandi mukato private uwekora abaryo mukigo rwo no mwana wazwe mu mahuri tumutwara mu private why do you accept ngo mu mashomero gandi ga government gajire mabagiga bakwenda kurya mahuri gabinga bazire bitu baba naku abindi bora. Okay, Bright mumza ine chubuza at least ya chubuza bachurira. So tujye tuzo mukahumuro program nakadara nkaburije buru mukaga shaha ina kusesha mukaga tujya mwanya kuba kweta Detalsman Hotel enyuma ikabere heka guest house izaba Richo Woods bitu hanu ya Boma hotel ege kushangwa no twakora tujye tugamba ahakubyiza ubushoboyire nangwa n'ubushoboyire the challenges facing education ya primary omwihanga nishakubasa gukora so twaruze mugabo kace turarije mugabo muraka tujagaruka tuza kureba ikiganiro cyitu nkigumiza mu kusesha mukaga program nakadara TV West Watarga. Attention farmers and agripreneurs. Uganda's biggest agricultural event is here. The Harvest Money Expo 2025 from February 14th to 16th of 2025. Get ready to discover the latest farming innovations, attend expert training sessions, unlock financing opportunities, and so much more. Whether you're growing your business or just starting out, this is the event you can't afford to miss. Mark your calendar and let's grow together at the Harvest Money Expo. The Harvest Money Expo is brought to you by The New Vision in partnership with the Netherlands Embassy. No matter your entertainment needs, Showmax has a selection of plans for you to choose from. The Showmax entertainment plan is perfect for you and your family. Watch Showmax originals, hit international and local series and movies. If you're a solo streamer, you can get all this on one mobile device. And for all the die-hard PL fans, catch all the live games on the Showmax Premier League mobile plan. Showmax has your back. Sign up today and let your streaming good life begin. Oi, no
konkembaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga tuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi agacendezibweho live ninga shibutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga utere simeji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda omurebi wa TV West oguno mugishogo kwesingura kurfizi omukazana kakwata ja TV West neja kubanegabira omugisha shiringe 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta omukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 238 star ishatu star 10 hash zano hangura fizi Sunday. Abantu my sisters bonka nibo babanize bangira nkonka shi really of all places wahurana ndakuza kushwerwa bwejo nanye nabajanta mbwe shi my sister Cedredo yabire naza kushwerwa yo we kamtara muzibiri omanya wagira mukakungu karabu okabura umuntu ari mu rukundo hakiroreka kushisho bwirebwa no kushisho bwiri ntinyowe nasharizemo kunkana nyo bunshazamu buhweje yongireba but of course I knew we are not going to stay in buhwejo abakanka imanyagayi kwarari Kampala echo kumanyiza ubwire bwito bwinshi no muza kwa muri Kampala tuje kuba turi Kampala okay Odwo kubanza number 1 ilikuwa munonga ni pregnancy ngaba kabo abachara binjini bachakugira constipation babininda yego bamba ahubwo haro hormone ninga entambuza magara entegeka magara ekubwo mucanyima iba kweta progesterone so progesterone yo buri kimwe cyona ne kislowing niyo tuba mukazi yagaininga weight niyo kuzimbise bigere abo kuba ne yorobye misi ejishagama tushanga emiste kubasa kutayo no kwihayishagama kandi bigere bizimbire niyo ntambuza amagara yemwe ekuje katuma wagira constipation because of emisi y'amagara n'amagara ko byorobire na namaro mundane gabaga gata gorobe gari y'amanafu so abacara bingi yabatarire kurunje akateka mu agama papari na diet ito agambaho then nabasa kugira constipation You are so different. Oh yeah, we don't worry about it. You don't think about it. I do, I do, I do, I do, I do, I do. Jirukundo teka shara, uzima jikume kebendera. Tika yoko fantasy. I'll be a ninja, be a sexy ninja. Yamwa, sisabora kota, niwa pesana muleno wana geta semera. Otaferwa Nubo nyamurunji kurugomba chegeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungulira off kid obuzanogu nugwegesa bingi ahakombe kamaka gakahangara manya buri maka gine shonga zago konka wazikwato kwa tastahiku Tereza hiyo ninyonda omusino muzakisiya makore yamutafari ahamu omuzanogu nugubaguraho buri rwo kubanza n'urwa kabiri shayina zekiro kandi nugujagarkwamo buri Sunday 8 zihangu TV West nehinda
bakiza bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugo rukubanza okwisirwa wakatano okutandikana shahe mwezi akasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugaruramo umujinya okumanya n'ibindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mujariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okuba w'amaani ninga shi omunyeto ku buryo w'amaani izina n'oryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwenderesa n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Nehinda twagaruka bwanyuma y'akahumuro kaca twaturumu turi aha The Talisman Hotel omukibuga Mbaraka Shows Boma ije nyuma ho kabere heka kandi izaba ari Trowoods bituno mwanya murungi munonga oba hati no harebo buteka kandi wahika ho buri kimwe cyone no kitunga kurungi munonga no twakorera live from The Talisman Hotel aka Shows Boma turiyo tuganira aha nshonga za education kandi twenda kurebana NRM Liberation Day ateriyo nizoba eriyo muntu ari kujya ku rutari izoba eriyo ku rutari tuti ku rutari abo ku bantu bagira ngo amahe no gayegarurize gakwata ubutegeki gayihaho government zindi buri kimwe nkizarwaho basa kugeta the birthday actually so turiyo tuganira aha bintu byo twantureba oku ebyezo bicamushanje bishohwire konkano bye bishohwire challenges ezitwiremu hano mu studio ndi Vincent Mujurs twine Bright Muhumzo wa National Unity Platform kandi ogunwe regional coordinator abwanu kechibina twine hoririya nuteraho omukazi w'ekiteka teko cye kandi RDC ahabwa Kagadi district turiyo tuganira aha byo bwegese twashanga Lilian ari umushomesa kandi ari umujejera wa government kandi ari umuzire Bright no muzire na heading chairperson wa management yishomero so challenges bantu bazumanya no tokwasa go muziro takumanye ebyo amashomero gakuraba mebigumire naki akubane bane bikwataho no buryo mu nkiko so twino mushomesa twena turya tugamba nshonge zaterera kitwera twena Lilian turuzazo mu kahumuro twaba kiro tuganira byo bwegese konka twenda kuruga topic ejo tukakwata topic ndijo ya Liberation Day ya tomorrow abantu bingi bari kugira ngo no turabe twakira okuzaguza ekirere kiburu mwaka buru birabana mukaga biko kubanza bono bagira ngo weniruko ati how have moved emyaka 3 turiyo tupata ni mingi kukira like the achievements registered so nubagira ngo yes ntuzaguza konga mwe ngato tashanga ririya nozaguza nka myaka y'ingu bakugamba obujinyi omuntu najya ririya nuka bagwira amahega mwenu arobo kuzaguza ekinte cyo wakube wabo ukozire nyuma ho munonga so anyway nani mpecho kureberaho it was just an example ririya ni yabari munonga kandi nyowe ninza kwendera higher education ntakatahira Liberation Day mwenu nyakusima nakaguma simirwe ntwenda kusima government nangwa no haho ebitaka kire ayitekateka konka bakozire nanye nkozire kandi government ekozire umwe mujurizi waza kureba education yitu arohe byabe bitarohe birumu ari amashomera gabe gatarahagaro arihe byekozire ebyo kureba ngo ekozire kandi nibo kasima abo kuba nka district level ntuombeka amashomero
agwabo shanga gari aho gasiskire gari yo mutunyansi konko shanga amashomero ngargayo entebe nizirga district kota system nebaho haza wendijo oshanga nishomero eryabereta kumanywa nkishomero hatari kishomero so mbweni ntwenda kusima nangwa no buturu kurebera ari fizi nanga bona bashome yonka tusheme kubantu sima na infrastructure aha bokuba bright nangwa no boryo mu rubajuru yo bundo urwo kutera kakato rwo kwaburo rwo kugira konka niyo waza kukireba ishomero ryo berire cya person wa management okurya atandikire tukwerere ahi washomire tukwehari kashomera kasana one primary school omurishema hakara hebizimbe bina hata hebizimbe munana kandi bibizimbe byona biri mwentebe kandi entebe nizibanzirga hakota system district level then berukuza primary schools no mu secondary schools nindeba ni watch sim nangwa no bokuza kureba secondary schools okuza atandikira nyonka atandikira kitagata secondary school hakara hebizimbe munana konka ka kitagata secondary school no jango ni university kandi joina ni contribution ya government egarikira ya leta seed schools secondary schools warebo kwetebekanisa seed schools nangwa na structuring yabashomesa okweri yo negenda mbwe tushemere kusima haba ho kike tuchaburi konke chango nacho tukisime nangwa na waza kureba students nangashi abana abegesa abaziri emberero ya management nangwa nabano kuba kushoma bwiro beningambira abana banje ntwana mazimimo numugenda abana bagenda bajwire tayore abana babonire mbweno rebo bwiro bwitu na nemberero ato yongera kusima government ataho no kwija kutandikira liberation day ya nyenchakare ebirabira na mukaga mbweno mbwegese no turete twine akicurukuburaho kace kandi nabwakunkuteka abaziri akunta kuteka government abo kuba bazire twandire kongera mu amani akundi kubateka twaka correcting amukati nyoni ndeba ngo kintu kiriyo kigenda nyenda kusima no ko mutano no kushemerwa no kuhindura na toni yindu gambisa abwizo bari yanyenchakare ero tucelebrating aho emyaka 39 twasoro bwebembezi liberation day yeje mazima buzima turugire omutegeki buriya biriya byenyima nyowe nkazarwa mu butegeki obwo boti niwe narebero wa kabiri abo kuba ubu nazarwa nishanje na 8 kwezi ku 12 then obwebemezo bunabe nareba ho kaki nobwo bote nangashi obwa UPC akwatataka ryo mushija wa UPC ito tuja twaza akuza kufa abire yakizire yagire mu NRM government so really wareba ebintu bikozurwe nyowe ndukukura nabo kuba birthday yanje neberiye biro 12 28 byo ku 12 buri mwaka mbweni nyombi ku celebrating cyo kubanza ni celebrating obusingi abo kuba government ari kurugaho nkabandi umwana muto turi ya campfire turi kasana wa primary turi aba scout government ari kurugaho hari kuzaho government ya NRM kinana na mukaga kabandi umwana muto munonga ngiyo mu kibina cya kabiri primary tu noreba ngo nkanje kici katandiko kumanya ngwenseruho so really kurgizo beryo na nizo bereri nahika mazima ninsima obusinge ninsima government nungi ninsima ebye yongirwaho emancipation of women abakazi kurugayo agamana gundu gamsa bright ganje nyenga president Yoweri Museveni akambuza ndikuza kuba ya person wa NRM Isingiro district izo baryo mwebazo borukusheja rukutera karuru yambuza to mushiki wanje yiwa man nogiyahi goru gamsa nguno kusinga karuru tinyina man ge mringo 3 amana go kubanza amana garhanga amana ga kabiri nage nkamjanti naga watgat ntini ware soro bwebembeze burungi democracy kugira ngo nanyi nemyaka 18 oba mukazi obandi umuntu ki nishemeye kuba ninjiranta nishemeye baninye bembera then amana ga kashatu namjanti nyina mani aga NRM government nunji eyizire twihayo twena nko kutwabeturi mbwe nani nsima liberation day ya nyenchakare okushemerwa no kujangu nintekwa kuzamubende nimbanta gwire ekyakabiri infrastructure government age ya NRM umwamujuzi nyowe ndukuza kagadi nga RDC nkargaha natora mubende natora hagati kazo chegego naza mubende narga mubende naza kakumiro narga kumiro naza chubare nabona kukakagadi nka 2018 kukakuriyo kwezi ku 10 embere inagenzere mukanyi nobwoba konka kunaje kusenku 2019 orugutorwo kuruga mubende kuzaka kumiro kuzakibari berukorasi kuruga kagadi kuzachenjojo kuruga chenjojo kuza Fort Portal jebiye yabire korasi kuruga kagadi
kuza hoima ebire yabire korasi kuruga hoima kuza masinde ubwiro bunazayo ezo zona sikazi ngenguto zitaka yabire korasi kuruga hoima kuza nkoko kutaho murika kumiro kuragara mubende ejebiye yabire korasi ruyare government nagambo ko yonka hindu korra ahisinjiro nyowe ndukushwerwa omurisinjiro uruguto rwisinjiro kurgarina kwikisinjiro bakamba ketakadinda nangwa unareba minister Brighton we abirabire minister konko kahuramba jangu hurakadinda mwene bakumujayereza no hurakurunji rero yabaye kombanta yaja to hurakurunji nguntu rakadinda uruguto rwe rwako tuino obuhame tutarubanganisa ngunombwire wo misho ko kubatira uruguto rwito rwa supplementary budget kurga kugisinjo kuzantaka rakayi ndiza kuba rwakoze ebyo nenguto yonka twazo mu mashomero na nabagambiro gombekere twazo mu marwaro tukina mu challenge ni manyangwa aho Brighton hagwenda kuretwa hatumbedo atamarwaro amarwaro gitu gombekere tukarga health center 2 zaba promoted health center 3 bin health center 4 na hachuburabura mwembazi kandi mbazo kwe kuburabura no kugira ngo kota zo kuzurukwisha ziba zitarizimwe Roma tarayo bekibizo barumwe mwa mujurisi Roma eketwara yombe kwa steps mbwenu waza kurebe kiri kuturetera kushemerwa kwa nyencyakari nebinte bikozurwe ebyabire bitarho ero system mwa mujurisi twazo mu political party oyire munabwe challenges inche maburi kimwe cyona nekirungi ona nkigire byake bibi oyire o challenges inche zikuzamu no buyakuba politics zitu okuzatandikirege tukaza ha sales tukaza 2 tukaza ha 3 tukaza ha 5 tukarga omubiri ye byamayumbi 10 nebindi noreba ngo harho achievements ezituri ku celebratinga okushemerwa emancipation omukazi ndiyo ninga bitu norama nagundu gamsa anyogwe no president Yoweri Museveni okay anobutegeke bwa yenari sate nayi myaka 39 iyo butegeki obwatandikira obwe Bright agumiraho nami Bright tomorrow is the 39th liberation celebration. Echo kubanza cyariona nko kuyagamba education abakwembera education manyengo nekintu kikuru kandi abazire cyo basasa mwabana planning kugira ngo muziro go rukubi umwana we yashoma kandi amara kushoma yatunga n'umurumo ekinyo cyo ndikubashaba. Number 2, liberation ya Uganda ekabaho 1962 not 1986. Liberation kimaso kwecungura. Liberation kimaso ngo ukuba kubura wabaje wagire biwanaga umbe gwarukuruho warujuraho warunaga nyowe Manyati, you cannot have 2 liberation days in one country. In liberation day, ne are kumurwe na kaga nebiri. Eje ya movement bakaje panjira bajitaho. Mwera tunyoni teka anti. Government ya 1986 ekabeteri karuru. Eyi president Museveni yire na wakiye ya rutwa. Kwa kiyo bote ekategwa karuru. Urukumurwenda kinana tukasomu karuru. President Museveni yakejumba akaruru kamutera umushani guju yabo yashemba President Museveni yajati nizo mucishaka bibe ubwa kawanga se mugerere kuyaje umucishaka akabata ari kubasa okuba successful umucishaka kuruno jangu takwatagira n'umushoba ibintu betakayira yakwatagana kayira. That's why the liberation struggle je bakugamba ekagira mani umuri Buganda kukira nankuri hati kuba amazire kwata entebe biyaho urutwa President Museveni akabana amanyangwa kari very weak but military strong akana akolesa mane gembundu natogwe nyunkanye muhumuza Bright akarima kuzomu koti zikabaziriho akana aza kuzomu koti akarima kurindaho 1986 tukanza garuko mukarura kanda ishwaye Simba so hatu ngwenogwe waja ngwaba isira abantu bakudanse twaronka 50 ngo tuzatu bashemererwe umuteza program
n'amazima hine kikozwe ombwire bwabo ninga tikiriho hine kikozwe ombwire bwabo ninga tikiriho na omuteza program empinduka nyowe nkanye nk'omuntu umuza bright nindangweje empinduka teine kakwata n'emyaka emyaka 20 n'ikintu cyangu mu myaka 20 tukabeta kine umwana uri kurwo mu ishomero bwa padres mu myaka 20 tukabeta takina amazu gatari mashanyarazi mu myaka 20 tukabeta ine factories bakukinga habwe mishoro minje omuteza program mu Uganda twine gold twine buri bare ryo biguzi tugina iron ore tini oiro twine umushe twine buri kimwe cyona twine amizi marungi ni kinsasa umunyaka 20 niturugaha nituza Egypt a desert area kuyeye miyembe yo kurya ni kinsasa kurugaha nituza Kenya itaka rya Kenya bari kutureba eri kubaza kuhingwa rikera no buce 15 harigana the arable land of Kenya is only 15%. No bucweka kinana msanzwa harigana wata hembe bone kurata kongana tuza Kenya tuyeyo butunguru tuza Kenya tuyeyo mondi tuza Kenya tuyeyo ebyo kurya bitukabe tubatuye mu Uganda obushazanga kujya gu import now fresh beans from Canada. So ombiro butumaza ngo agriculture sector ekafa completely no chimanyangu nitwe hine bikenyere kutwara ati wereka kurebera no chimanyangu nitwe hine bitwakanya otire hebichori nitwe ntubahaka hunga no chimanyecho nangiyo nondorebe byakenye birutwiyayo itwe bitukuteta ko ndio mushubuzi timani wano ushubura kungani imanya ngwi import ebyo bichori byo kugamba ngutwara Kenya ntiha abakutureba buri bagitegereza ni importing ebihiba kuruga Zambia ni importing ebinyoba kuruga Malawi ni importing ebichori kuruga Malawi ebichori bikaha mugira muto. Do you know ngu na cassava eitwine advantage because itakariyito bakarichondo dabashanganira basa muhogo kongani tutwine capacity yo kuadinga ho value ntubantu waje twara Rwanda abarwanda bagiteko muri Chinazi factory ya cassava baje adding over to importing atubona kuje exporting from Uganda. Do you know that? No manyangwa byo mabiji cyo buchori ni mangu you own one icoma cyo buchori ni mangu chini na hakiri ni mpamanya no mangu binji bikinjiri abwe y'amashanyarazi no kimanya binji hato mu Uganda tukasakati ya UNBSC no gorondo mu yurukwera naboneka. So omuteza program ebe bintu ebyo kusuffocating abantu umu government yanyu y'imyaka 20 kibikubasika omuteza program amizi go kunywa kumwe mwagire ngo amizi nako kuguza kama ngo Uganda tubine mirimo obucweka nkaga na munana arige natiba gukora ni mugira ngo tubantu tubashime kunywa amizi wara government mu myaka 20 atari kwamizi go kunywa in these urban areas. All these urban areas water is for sale. It is not happening elsewhere in the world. Amizi ni bagaguza echikopo cyo kunywa amizi no kugura hatu wamaro joti nyonte ntero mu ngaro otari kumpa amizi go kunywa just water for drinking. Normally waba no tensanka hati no jiroti nyonte teka emrunde minji no jiroti nyoni nteka ngo myaka makuru abe hashime ko hari kine chikabiro kabe ntahweki abo kuba hati nibe kibine cyo gambira nicirebe kancendo bwebembeze imo muija mukabana mutebekanisa kina when you recommend omuntu nateka is a better person hati nyowe na katu jungu tujyo mbwebembeze nkabe ntari kuri abantu bakushashura amashanyarazi beyirenjire because ni manya ngo beyi y'amashanyarazi ne letera job creation amashanyarazi gagese intenki ne batraktinga foreign investors bijaha factories zaho abantu bitu babone mirimo nama wa number 2 kuto byo mugabembezi itwe amizi go kunywa water amizi ndakabega ryagabusha umuntu akabe natunga amizi go kunywa government manyangu na wamanyangu yaji iriho naza atapata hamiza ganywa like is happening in other countries katu kiringu ngo government nkabe ni intambura umuntu ya Uganda kabe natambura zo mwirwaro araguza konga no rugaha ozo mwirwaro oikage tirwaro bakubuza ngo ina katabo wijana katabo sebo
hati ni jana katabo igwara rikera tina katabo hora ni kintu mubazi zata ino maisa ngo barano bambuza katabo kumpandikira mubazi kuza kugikura mu pharmacy zabo hati gar ware tina katabo niri mubazi nyonka abire ninjira umwami mujurizi ngo naika umunange mu government yakakumyana ningi twatuye mu government tukabera umuntu nazo mu irwaro araguza aga government aga private garuhu omugigo rwenda kusakora guruzo mujyaga abagigo ne senteze azayo nawo tayine shonga ko munaku umuntu kundeta ativa ha kuruwaro kutu ukakorobora ukararo risho ukashabesha ro kufaje ukatunga accident uketa so nabwo ejo mbera tinunjo mutesa program unemployment rate umuntu kusoma akatunga degree akatakutera matafari akatunga degree akaza koze motoka akatunga degree ukashanga nayo sebichori akatunga degree akasindike bito chagari akatunga degree ukashanga na hereza kizimbe hati amani gumuzire gumiza muna high school fees ukashanga na gamaramani therefore umutesa program umbiro bebindi kugamba nebishuba wazo mirwaro nubone imbazi yabusha wazo washoma nubone umurimo so ebibona biriko kandi biteganisa nyone ntekateka ngo security iyi kutekateka ngo niyo mukabire mutira amane mingi nayo itandika kuba insecurity ijo rebere DPC wambarara hano nanko gu OC station wambarara okwateganisa abantu akokurira mukazo umbirundo nka government zakarezwa abantu bajya kuriteganisa abantu ngo nibingi ko kamwe kamempendiriraho turiyo tuganira hanshonga kwa kora evaluation y'emyaka 39 akozwe bingi konka noreba side ndijo abo brighter no bagira ngo no ebingi bikozurwe konka tibe byakube bikozurwe twine hano ya bakagadi omu studio kandi tuna bright muhumza turiyo tuzo mukahumuro Lilian turagaruke twenda turebe umukoro gwogurahe aho kubanka guhinduka urwo mu districts mundi ahi program nakadara turahanu ya Talisman Hotel ya Berheka kandi ya Birori Woods akashows Boma no twakwera program eji ya Kadara nka TV West twazo mukahumuro kace garukaho naho Sunday. Abantu, my sisters, bonka nibo babanize bangira nkonka shi. Really, of all places, wahurana ndakuza kushwerwa buhwejo. Nanye nabajanta mbwe shi. My sister said redo yabire naza kushwerwa yo, weka mtaramu zibiri. Nomanya wa wagira mukakungu karabu. Okabura umuntu ari mu rukundo. Haciroreka kushisho bwirebwa. No kushisho bwire. Ntinyowe nasharizemo. Kunkana nyo bunshazamu buhweje yongereba. But of course I knew we are not going to stay in Obuhwejo. Akankani imanyagayi kwara Kampala. Echo kumanyiza. Obwire bwito bwinji nomza kwa Kampala. Tuje kuba turi Kampala. Okay. Kabiri. Tori gobe kintu cyota tungere. Kaya tori manyamagoba gakintu cyota gizeki cyotini. Mwe nyompa bora abantu abaturishize. That impunu nyoni njigamba hoje impunu enkorira akwa impunu emwe. Reka ko entamu zo school fees. Impunu je kureba nebasa kuhera abana bawe. Impunu je yaje ndahate kaza. Ati yaza tene byana abana taba kumurukana next weeks. Ati ibini bana biguriza. Kaze nebyana kumi. Ati byani kumi wabo yina abana babiri.
zimwe kora abantu mushobora ryo kuba ti wabashashurira kazi wana bashobora geza school barahemi twaro chen that is 1.8 abana te bahumuruka aha kuba amara kumuruka yayem yagira ki bare bane bahumuruka gore bane bahumura nene gira ki nene za bare bakayishomero no kuzachi West ogunomu ko kwesi school fees omukazana ka kwa West neja kubanega omunyamucha chini mtwalo 15 uri kwakashu program yo neneserezo okweta omukazana ka ha MTN na Airtel Money Tera star Libra shatana mnana star ishatu star ikumi hash zano hangure school fees Otefe omuntu yabanda ati madine tayina tinenent Ikareba ngura musimu nikaza kushaka tuwe arikwirire abati mwise obuzano bwo nyamurungi bwa ankore ati bwemba tinkwi kirize kogera TV West ruwakashatu n'uruwakana shahi na zecho obuzano bwo burumi ebikugesa birikushemeza kandi ankore actors nubwo muzano ogutashire kuba nofe Okwenda kwanjira ombuhereza omubyemizano otaferwa programu y'akadirisa buri rwakashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba aharwo kubanza no isa shamwe na necweka zihangwe aha TV West nehinda twegiteho aha programu yareba hindujire ahita rwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bandukana itegateka uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mani in expectations zina binini kokana abawana ekeri yo kujya mu shwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana masa yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Heda masa yayiruka. Yakuter. Shohed master asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi ukega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandere baryagamba baki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi na zekiro aha TV West Honga otaferwa muzano bonya murunji kurugomba chegeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kuhungurira off kid ndakunyaza utaho utanzana uhangambira muzano gu nugwegesa benji ahakombe kamaka gakahangara
Okay. Twagaruka twaturi mu kahumuro kace tushangwa hano ya The Talisman Hotel enyumaho ekaberi reheka yaba icoud konka no mwanya murunji ne hotel nunji munongo muri mbarume mu buteka neshangwa akasozi boma kandi noho twakuhereza nka TV West program ya kadara burwa mukaga shahino kuseshaha mukaga nabo ico turi kwendera kandi mu studio ni Vincent Mujurs in a bright muhumzo wa National Unity Platform nka regional coordinator hamwe na umcharira nuteraho RDC abakagadi umcharira nturugezaho kugaruka konka turi kubagabaga turuza kuhendera abo kwa turi ntwirira sha mukaga turi ntugamba hacire kikuru echa liberation day ekiro cy'amana munonga abo kwa binyine bagira ngo niyo birthday yihanga abagamba umuntu bagira ngo enyuma tukatwatungira independence konga mwenu ekintu cyo bireho stabilization nebindi yajya ngo bikatandukobwe umukorogu nguza gukora gutagurahi kandi ihanga tumanya wenshi nebaho kandi kwata government igiho mu economy twatwakigambire na nakigambire nango buri bwo bakitaka kontabye baho nizo banyanyisha kare umukoro gunugiza kuba mu district ya Mubende ne barwa Central Uganda nangashi muri Uganda abo kuba ne yatana na Bunyoro kandi side ne yatana na Nkore umukorogo mukiteka kandi tumanya president Yoweri Museveni kandi president Wiyangeri kandi chairman wa NRM Wiyangeri wakuza kwa mukuru kandi umukorogo kugira kuba burho twena kuza NRM Mubende district kandi headquarters enyuma ya Mubende municipality niho umukorogo kuza korwa kandi mteka ngo abagenyi yo muri nyingi nangwa n'abana National Unity Platform tubeta abo kumukorogo n'umukorogo amani niho twiza kuba tugambira ebirungi ebi government ya NRM ikozire oburunzi bwayo nangwa nebituru kuteka kukora umubwire buce tutakagire mu karuru nangwa nakargamu abakuba ntuzakasinga tarumune byo kwiba karuntu tuzakasinga aba NRM so ninyeta abantu ba NRM mwena nyetabe nkunza NRM mwena nangwa nabakwenda kuhinduka bright kubakwa bariyo abashobirwoko mwije tuzo mu kibina cya NRM kandi izo bari yanyencakare izo bari yanyencakare abwenje nituyishuka NRM ukuzarwa kwa yo nanga birthday yayo buri muntu nko muntu yana yishuka amazarwa ge nabayine byakozire ebyari kuteka kora nanga ebi bice ebyataka kozire atiro mu pipeline nga NRM government ebitukozire biroho buri sector yona twatandikira mu byamagara amarwariro gombekire kandi nangwa no munywano wanje bright yanagira ngo nubashabo butabo waza kureba butabo bwirwaro nubanu bwenda background nyonyine nko mugurisi wanje akarwara konka twina katabo ke kuruge 2017 burukuza yo nubatonyeza kandi batugambire cyo kongeraho so mwene mutakerebera habi ngureta katabo ya kigambo muringo gutarugwe konka ntubantu wenda record nanga bambenda record kandi mbasima abo kuba waza kureba record yo mugurisi wanje owarwire prostate cancer kuruge 2017 kandi akiruho barukumuragura barukutombaza barukutugambira what to do so really ebyamarwaro amagara tubikozire kandi health centers zirhoni zikora nebitaro kugendaje nitumangura bwija kugendaje abo kuba program nsinduka buri zoba tukuzabwegese twatwarebere embero kweri amashomero bwakombekwa nangwa nabona abashomero kuyizire na nayita kushikiriza kandi ayitukutekateka ngo ntuje kushikiriza nayo program eriho kutukuza infrastructure okoro mukorogo Mubende nyo nakisima na nabagambire oku region ya Bunyoro wanoreba Mubenda heri area ha central part yo kutora omuru Bunyoro wareba Bunyoro yonanka region eriyo mu western Uganda okuba giplaningire okuba oil city ya Hoima na nebikozerweho mazimo kukora Mubende ninjanu one way yabantu kujangu tusime president Museveni ekinte cyatukorire na munonga infrastructure development no bwakuya infrastructure development waza okuya protectingire ebibira waza nore mu region yito yankoreje yaha
tutwine bibera bingi konka wazo mu region ya Bunyoro wareba omushija ebintu kuyatutire mamani nyonka RDC ekintu kitwakozere na munongo mu NFA je gumireho mazima okoro mukoro mubende no muringo gumwe gwo kumwebaza ahabwe ebintu byakorire region kandi tu region ya Bunyoro yonka waza kureba infrastructure development okweri mazima NRM government okukorra omukoro gwa liberation day eitwa NRM liberation day omurumu bende nakamanyiso kamwe ko kwenda kumwebaza mwene kabe ninyeta bebembeze bagenzi banje nangwa naba bageta unity ne ino kwerukunde manore byayo nabyo bikanshobera unity je yanyu platform National Unity Platform ogwe National Unity Platform nebindi bina mazima mwije tu celebrating mwije tujaguze mwije tushemerwe mazima nangwa nabankore abantu bisinjiro ate nande nobeta mubende nimbeta mubende tugende tuze kushemerwa na mukama witu kandi tuongere okumanya icyo kwija kurata yebare Lilian okuzaguzana bakikora kandi bagira ngo nubongera kwegesa abantu okwega na kwijuka ngo ebintu biroho tubyo kutwara for granted bikaba bitaro biro okucijuka ni kimwa muringo mukuru gwo kubirinda bikagumaho Bright aba Bugandaza primary school na Kirimbe primary school omuri Nyakishenyi Rukungiri ezo agomba agenda bucika bwago kandi Kirimbe primary school ni chairman wa management nyenda kuba congratulating abana abo n'abazire ba Kirimbe omwami Kizambara Pius abantu batire Kizindaro TV mpango bari batureba twena awa RDC awo Kirimbe Trading Center na nabandi ninyenda kubagambira ngo twabana tugamba aha liberation ya movement abantu nibareba ubuhereza nyowe ishomero rya Kirimbe kare rikargine bandi ryine za uniform za busha bine government ya NRM kwizire gito cyakibaho yo muri Rukungi district tarmirwaro rya government tiremu omuri nangeje omuri Nyakibale ne y'abakristu Nyakibale hospital Nyakibale is for Catholics. Is a government hospital. Okay, well, just investigate about it. Na director ni mwana wanje so I know. Uri kujokera season ya government. So nabwo echo isinziro district ya kuruga. Tari yirwaro rya government. Teriyo. Buwejo tegine. Ati igwaro buwejo mitoma nango bindi kitagata. Mitoma bindi kitagata ryo muri Shema by the way. So no rango most districts tifika tuje na marwaro ga government in 40 years. Omutesa program tingu kugira ngo muyaka 80 bakozere busha kompolitire no koka ebikozirwe kurugirira nemyaka iba mazuru mbwebembezi niyo ndeba ngo ninki ekintu cya corruption buri mwaka ntsfegwa trillion 10 buri mwaka abakuzidira nibamanywa president ashobora bongera imirimo yebishaju hati nyowe nze kushemererwa ngo nareba abana bitu omutesa program ababene bakora mu factories amingi kakacinga muri mbara twatwire factory yemiteyimga tinguza kugamba izina ekacinga abana rukaga baruzinga imirimo hatu ngo gwamugambira aba boda hakije bitongore n'unjya tugende boda yemwe najashura siringi miliyoni mwena ne cweka navuga boda ekisanga mushanju cha boda bajimwibaho afegwa bamukoma n'ibintu byabona bo so ebintu ebyo mwihanga mutesa program mutakateka ngo n'ibintu birungi biryaho abantu ba taxi umwana wa taxi na shashura ho mutwara kumene cweka mbarara ayikanyihanga shashura ayikantunga amashashura ayikarubara shashura ayikabara shashura so oshanga buri zo beseto nakora konka nagamba gwenga muteza program new vision yeje niyo erikura TV West nayo nemwe n'ikitongore kimwe erije kureta reporter yagira ngo miliyoni 16 z'abanya Uganda bakuru n'abashazi kandi sasa sinekira ngo abantu bakuru bonga muri miliyoni 2 nikimaze kunkuma n'indera ka ko mu studio ari abashazi kabashatu abashazi kabashatu bayi sa adere nyebuza kunkuma n'inkora saci ndero muntu mutawuni nagenda naryo moto ari kuvuga imotoka uranasheka wenka uranatera mu ngaro ureba umuntu nagira nabare bukumu ari wenka ino muntu wo muri kuvugana mu kugenda yagura umutu wenka ari wenka yagura umutu ati yaguteraho aruwenka nikibaje masangu namazima ejo report ya new vision nkiza nayo ngo abantu n'abagwiraro factors zabatiremo ni 5 ko ngaka ngambibira bwo bwira eyo kubanza
ebizibu by'esente oyina omukazi tokajugire oyina omwana takahumurukire nyoka rwire tonesize kumutwara mu irwaro ebyo bizibu by'esente ababanka bahandikira anju yawe ngo property for sale ngo ne cyaroni ejo yawe bagihandikireho ati abwaje utari kushara eshonga ndijo eyibagambireho omuteza program neshonga yo buteba yo kuba frustrated by government kushanga ubwo mu government utari kumenya bwo rurugaho icyo turonto tugera mu government zikora abero nungi na democracy kan ni pira nungi ya good governance habwa ati batakwikiriza hakabaho regular free and fair elections tukahindura a peaceful tukatunga peaceful transfer of leadership abebembezi bakahinduka hakarugaho NRM hakaze ikinde kibina kitanupu nango nwagumo NRM konka hakarugaho mwebembezi akazo ndijo icyo tukarangu abanya Uganda bashemerero ninyenda kuhendera ningambira abanyambarara abebembezi bambarara mazima urugudo gukuruga umuruti ukaraba katukuru ukaraba kitagata ukazeruguru ukazamwizi rukiri kubituru kurabwa waza rwenje ruko munda engudo namahambiraga bitakuri okuruga kiriso no muri rukungiri okwambuka ukazari mineraho minero rutindo rwa minera nimba shaba abarukungiri ubukiri songo mara DC ubwo rutindo mu rukore akwa president akaraganisa urugudo rwa Korance kuraba kizizi kuraba nyakishenyi mene yaze go so nagwe mu rukore abantu bamane kumanya ngo ni ba celebrating konka byo kubagambara mu rujyari za cayi muri ryamahuri no mureba radisa akagomoka no kubaruka at movement aju ni ugendere so nyone mbashaba ngo really tarozo no we should celebrate. Okay, Ogwen Bright Muhumuza turiyo tuhendera program ya akadara Lilian turiyo tuhendera ubugambo bwa muheru ahari yabatureba ku rugashaha ina reba za kubashamukaga wabari mnongo mtubekanisa programu kandi ninyongera kubagumya ngo no muntu arobwa kubana hakanisa necirho ninkusasira Bright konka bari kuturebana bakimanya enare mu government byekozere no babimanya umuntu orugiro mu idaraka zo murindi nangwa ati byo gumoka bya RDC nko kwa rugamba ebikozirwe nibirebeka mazima arokesho ngo jangwe biyesa akora ngo nibirebeka tubikwetaga ngo abantu bagamba bako muntu kakujunwa junwa kandi tinkwamya ngo NRM government niye kureta abantu bayaguro mu mutwe batere nduru bagwiraro ubwe no baburyo burweyire nkoko muntu arwara ninyenda kubagambira ngo government ekozire kandi ebikozirwe nibirebeka enguto ziroho amashanyarazi garo no bwariyo nagita kubi nyonko witwa Tembe nkanta kahame nyonka shwerwa Katembe umwaka gwe 2022 Katembe no murushoze nkoko hariyo plateau konka tuina amashanyarazi ekitwa betakareba mbweni ntwenda kusima tuena tuina amashanyarazi notargabasa na ndangwa gabasi nakore mizi nebindi ngwagabase kana jagabase nyoni nyenda kusima bwebembeze burungi amiza garugamba amizi tugine hati ijo abakambatere amizigisindo baza gatwara gaza ninyenda kusima uko mtano abo kuba ntori kurebera government nungi Bright Nuzaha TV ogamba orekure cyo kwenda gamba cyono kigamba kandi ntukusasira ino bugabe kukigamba konka bare ibintu bareba abo kuba government eyitwahungurire uko takubagamba ngo wararaho namwe nukurunotera no mungaro okasima numukireba abari kutureba numutureba ebukozi weberuho nicyo rukurebera tu ino bugabe TV West kaza horyari eje yoriyo no gambiraho no yesharinga no manyo myaka yasya ntwenda kubasima management ya TV West abo kuba biturugambira abari kutureba nubabireba kandi no buyaza ho nubamanya nabebembeza abajebembire ntubasima mnonga vision group abweche mwatuterireho kushobora okihe kinto mwihwa nko ku Bright yarho nakita kubi nacucumita nkagaruka nkakishobora nkakiteko mishoganye ntwenda kubasima mnonga kandi nyakusima akaguma simirwe nangwa n'abari kuhakanisa ntubeta ntwenda kubasima management tubasima mujurizi kushanga numweta nkogo mshakija akagamba akatera amacumu abo kutureba bakasima president Museveni ohangare kandi na nyencha kare kurunoja ngucanche basikana ninko mungaro nkukwata nkwebaza okushanga nore kuro bugabe abantu bagambe barkwenda bashisho kubari kushisha konkiwo gumiza muno kore birungi ninyenda kweta abantu mwena ngo tuzari liberation day umuri mubende ninyenda kubeta abantu mwena umuringo gona mwije tuzari
liberation day tushemerwe kandi tusime ebikozurwe nangwa no inekera abakerete tusime president Museveni abwe binte bikozurwe mukama batero mugisha abantu bisingiro kunda benizire mu ndebe serisho ryembabazi ekintu kitwaro mu parliament nkikikirege vision group mukama baherezo mugisha abo kutureta tukashobora abantu ahero bakatureba mugiro businge kandi mugume nembabazi muje tuzari liberation day nyenchakari. Okay, nichecho ogwenu bamwetarira nuruteraho yatwetaha mukoro ogurukuza kushanga mu district ya Mubende bright rem tendera let us conclude so akadaranka program turiyo tugenda ntendera ngo twakorera ha Talisman Hotel former Little Woods enyimaho reheka hano ya akashozi boma omukibuge cyambarara umwanya murungi wa Kambarara buza Talisman Hotel obeni watungira obuhereza bwona no hotel live kandi nugutura gwigwire 24/7 TV West neyongera kusima yowana areba na munonga program ya Kadara bwanyuma program eki twineho buri kimwe cyona ekirkwetagwa programs nziza kwija nyingi munonga tutabase abeje becyamushanju abo kuhenderaje ebigezo kandi tubendeze birungi tubendeza weekend nungi abanya-Uganda mwena of course na liberation day umukoro murungi gwa nyenchakare nkihanga kandi tutabaru sihanga for these years of moving forward we are moving on. Thank you. Nyenda kusima Bright Muhumuza nkaburijo we bari kwija kuba mu program ya Kadara nyenda kusima Lilian Bright ya yakigambire ajango ni binji abakumanya konka you travel the way from Kagadi ujuzo mu Kadara program eji kandi yowana tureba kurwo twatandika okusiya majingwaga nyenda kubendeza weekend nungi nyenda kubendeza okuguma TV West abwa programs ezo kweyongerayo tuza kureba na weekend erkwija mukama turinde mugumeho. enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tizineka kwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.